Što imate za reći? Što imate za reći? Pa dajte se malo. Što imate za reći? Što imate za reći? Što imate za reći? Kako to ponašate? Malo se surova ne bi bavilo. Sad ste ljudima pravo na javno mišljenje još zabraniti. A vama, To ste se naučili od vašeg branitelja, jel da? vas nije sram, jel da? Branjenik. S kojim novcima on vas plaća? Ako mu je blokirano sve, s kojim? Čijim novcima? Ha? Kako možete braniti? S kojim novcima? Nećemo se tući. Koje? Kako na koje? Na Sanadera. Ne znam koje treba prvo čitati. Na doktora Ivu, imate kakav komentar? Ne razumijem kako čitati. Ne znate čitat? Krivo držite. Krenete se ovo. Ste nepismeni, gospodine. Nego krivo držite. Haha, vama je to sve smijeha. Ne, vi ste smiješni. I vi isto, da. Čemu se svi? Prijatelj Sanadera, jel da? Doktora Ive, prijatelj. Koliko je vama dao novaca ukradenih? Milijardi. A da ovo njem dao? A da ovo njem dao? Koliko vam je dao? Nemate komentara na to. Koliko vam je dao milijardi? Gospodina tajna. Znači, za javnost ovo je gospodin Maček. Čatek Ivo. Vidimo se uskoro. Znači tako, bojiš se televizije i novinara. Novinara se bojite. Pa se bojite naroda koga? Da, i novinara. Izdali su vas svi. Evo, to je naš doktor Ivo. To je taj milijarder. I taksi. Znamo koji taksi vozi.